क्या दिखाओ सब कुछ है क्यों नहीं आए जब पुलिस आएगी तो दिखाएंगे अथॉरिटी दिखाओ अपना पेपर दिखाओ क्या पेपर? कहाँ से आए हो हम लोग एनजीओ से है। दिखाओ ना पेपर अपना दिखाओ लिखो हमारी चीजें कंप्लेंट हमको दिखाओ हम भी एचओसी से बोलो क्या है क्या है हम लोग फोन कैसे दिखा दो चुप बोला दो चुप 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 Kinong alam kasang Nyotrap Youth Council Riboy District haka arpu artrik menaitong arajar arpusau. Kilalit benkan rai kikot kisla na kawai karkhana Sanjari kablatip kum ka Resources Rubber Private Limited kepada na kasinong mausmai. Hagani kajanik kan rai kikot kisla jokani ka karkhana kalami penban kajangi peninia kabajar hapreng utrai jokani ka karkhana u Jogendar Pal Kapur. Bagi dikot jong kaseng hakaban yang utrai jong ka karkhana ula panek ban peni hikot kisla da goboong bakem dan hok ban chuan ban khanra klam de ajing bit na kibor ki bahalor habakrani kelat pathai kubor na kaliang wo Tony Shela ubdeu General Secretary HYC Riboy ule tho bahag jinglet jong kaseng ban khanra hikot kisla na kane ka karkhana Sanjari kare halor bakaseng kali ajing tem bagi kot kisla jong ka karkhana kilakut no kapor barkane ka karkhana kalash peniat bian klam kikot kisla ke babiang menta lashteng snam ei sho utoni ulong bahaba kaseng galit menekran na kabenta kino kidungimat kinong yalam gijulit menekran na kabajay nagilong bagabas ngosi kalong ba utray jong ka karkhana ula pen ibor pen bani kidkhot jong kaseng hado ula jan kata kti kidkhot kani ke jingle ka jong u ka ba ula pen I ba shim lakhen kor yano ru loong uba Tony Shela Habakran pat nakaliang uba Donald Rambai utrai jong ka jaka kaba peniat ka karkhana uli thu benaduk kesnam arajar arpuar ula ai wai ka jaka na gabenta ban peniat ka karkhana ban hadu menta utrai jong ka karkhana pat shim siu ka bai wai jaka ban nakaliang utrai jaka shim na kwa asyu ban yatho ka saskular hapreng juki arngot Shosho uli thu nakaliang ju ku utrai jong ka jaka ula de ban u George ki bor peniat district nlai Kim shim lalai ai hadu menta. Uba Donald uli thu badai halor kani ka jingla don bor jong ni try jong ka kani ka karkhana kaba ulalit ban pan jingirap na kaseng HYC. Na kaliang HYC Riboy District kang sinon ki talai kani ka karkhana da ka baburu ka jing barngem bala da kinong try jong ka karkhana ken play la ni pan pat ki tala kaseng kan le da ka peteng e shosho bat kan amsha kat ba kim pat la ban penthamai yakikot kisla ke badan kam. Regarding your company, either license, either any type of license. This is a circular from Meghalaya government, from Chief Minister, Mr. Konrad. And you are asked a but that means you have violated the CM decision. You have right to violate the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to abide CM decision? First you tell me that. Have you any right to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Ilayo banwan hakane gajaka day hadin bangil adaptive shy ya kikot kisla badai hadin bangil adaptive shy ru bana kaliang jong kane ka company kila country bean hakaba nakaliang jong kane ka company kim sham la apply kila don yang application break katrigasan ka jong ki menta la system duna kala kot sangga chwasi na po ka Riboy District ni Sokhia ha lor ka jing don jong kum kini ke barla ke bayo ban pre mon pre lai lo apo kan ka gabri o nyutrap hana ka dong Riboy jongi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan utrai jong kan ka company ya kikot kislai watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading lesson ni trot
uklem peni kajing long klem akor unia dukhar kabala long sabab pelat hakba la burom yaki try muluk lani la burom yaki taki ibri ke badai napok kana ka dong kathain bat khamtam yingi kum kinong yalam jeng seng balang hapok kana ka Riboi district bangi latip syairu ba kimsem la biang buat ka labor certificate ka badai kat kum ka bakidai banyo napok ka labor department mitip syai kata de alor tanurem ngimsem la sim ya ka an hakti la jong ring la mahami neutrai ba umpit banpli ya kaneka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading license bat kumcu hamcu ka poru ki labor ki ban biang ya ka labor certificate na po ka labor department da ka jingtip ka labor snong la ka police department ni bat la da neutrai jong ka karkhana la da usai la da umpen yang ngin sa pet ka ka bangi ban le la ka da kinok senjang ki bangi sa sim nang next kaman le ka agreement nga ba la ai ka bai mentala asnam la ai complain ko disi office meru selatan tendon sistem audisi berem dari umra simkaya kan ne temban se ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ke HYC sport selong ngapan jengrap bau ne barjela umtre banile agreement nga usong illegal bang ne berkatrit license jengur ngila khang po disi council bat ngila complain la bunsen disi council ngila ai jing tho ngila ai complain bat ngila submit kan ne ka dulir na ka raj marwet balapan sai kan ne ka kot kesla bagade jaga jonga kan ne ka pata jongan raj marwet bat ke NOC jonggas kasnong ngaton bat tulir jong kasnong katot te lemba ngawan hangne lemba kasnong bat ka raj marwet te ngawan hangne ngai buram ke HYC balawan mi ang te ka factory bo khang tala ndai incam la buram yot iki member HYC ro nga dapat ba teng halang bat ngirap ma bu ne ukhar ulang badua ba re incam lating macam la buram yingi kitra jaka ba iki seng halang ro teng ai kuble khamtam ke HYC Riboi district ke bala sundan lang ne kasni te une ukhar umcham ladon wat ya katri license mentala sau benai katri license u kaba don men suara kaba clemention ya kajaka kaba ngala tit na kitrai na shlong ya kane kajaka hakmat ki satar jong ne kasnong te kumtang terpat jam ba yone ukhar he une ubar jelangim dei ban ailat hangne hari kasi jongi namar ba lale ton bor sebab palat bat ular berngam ro yanga hapor ngali mi mensua